эсиңиздерде Шымкентте 1 жыл мурун кичинекей ымыркай төрөлгөндө чоң апасы мендей кыз болсун деп атын Аида деп койгон. Быйыл ошо Аида 1 жашка толду. Өзүмдүн белектеримди алып Алматыга атайын Бишкек шаарынан келдим. Азыр жолугабыз. Анан Келса стористерге баарын салып турам. Я. Хорошо, хорошо. Большая, красивая. Аида, смотри. Аида Апкени әкел, Аида Апкени саған қызым. Аида Апкени әкел. Ой, рахмет, Аида. Қалай шаштың? Ой, рахмет. Өзіңмен бір үйіп алып кеп қосаған. Да.